Television. Yeni mana kamera mollo sonso. Wala tela topi swe. Wala ndi bat bonta tama ko. Ato kema kamera ka mo. Baba meri ta kutala huluna kamullo so kumesele bonsa mullo afela ya balia. Akina sana base bayisinka wena. Akina baba ngosinka wena. Akina baba kokile ka wena. Akina baba ibulena. They cancel. Chapter 13 verse 14. Cancel Jesus, cancel. Cancel Jesus, cancel. Cancel Jesus, cancel. Milagro, Yamaloi, cancel Jesus. Milagro, Yamaloi, cancel Jesus. Milagro.
hona moriti wa ho fetola ho Modimo ena ka maoto ho Modimo ha hona moriti wa ho fetola ho na le batho hona jwale o na le maqeba pelong ho na le maemo a fetohile batho ba fetohile mesale e fetohile le bane ba o tshepisitse ba fetohile le ba ona dumela hore ba tla o thusa ba fetohile ke mona o tla o jwetsa hore ho na le ya sa fetohileng ya ipusang Jehova Modimo o phelang nako ya mo hlompha lefu ya mo hlompha lebitla le ya mo hlompha Satan wa mo hlompha nala ya mo hlompha Tuta Paulo siare ha Modimo ya miliruna ke mana ya ka ba khahlano le rona kana maswara Ritual akisirikiwani mangaje uyu hawikesimani bana baba bathu bafetule unosalori bakafetule seyisari tsewe salesi unoreka ba uhiteile hulekana ga dikoba unoreka ba umutla hulekana ga dikoba unoreka ba urile inafu ga dikoba empa moriti wa fetula console jalo baba ngalo mona ba mamesi unoreka connection sa udintle uwanela ba they all failed how not to separa le fasile ai sidi mornafu kila hauna mtese bahamama haisi marunafela kila samutu msiarina yari mrutuna kufani maya mafetile watu wafetile mritu fetile kama yakaifile kama yakaisamaile wikeshola kabusamaile mbaji ukile kashibu kiri mutimu Kia mudina na kashiri, kia muslepa kashiri, kia murata kashiri. Wanayari mudini, fodi sati mudoya. Mudini fodi sama iba mwe mwaka. Mewaka khaisiri ya kama nesu. Ikana barisona smile siu. Uyeze zaruna fera. Impapirum wala. Saruna upalela ka kikoje sauri hona le mo ka palela ndi ha o tlame ho ipolaya ha o tlame ho lahla tshepo hona le mo ka palela ndi hona le isentlo honna hona bohle ba khathetse ba imelang tlali molla ke batla motho motsiari mona ya re Yesu o thuso ya ka kopane mpese fela sena le siletsa fela Jesu ki au rapela hausa usisa babana simputilina kila tamutu ya ringa walikano waka ufetuile wanesu ufetuile musebesi mwa ufetuile kapa murutuma kufani na ufetuile mmeni waka okezi kama titeso sebeki suile ikareli rutade haufi my health has changed kimona ujeza ya safetuile Sabaneza sifila sena Wanyarinza zilena Keza kontra kali mudimo Ya Shadrach, Meshach and Abednego I will bow to no God Haisi mudimo waka I will serve no foreign God Haisi mudimo waka Kiko ukoyena, kiko pilela yena Kiko sebelesa yena Wene ashonjwalo Tukuponso simusa utoka pili Kiko rapela Haunso usisa baba Haunso usisa baba Sifina sena siri Kika ushomu wapi Kika mwe Mutumale shana nufatse Bome baka di khese nisaka Mutumale shana nufatse Wene tukupa uki Mutumena watse paha Mutumena unalima Mutumona ulukile Hikora pela unajwa Maka amutimuna Ajantore na tumaha Babamba zofona Kasile ya musholo unajwani Babamba zolukulu Kasile ya
mohlolo gona jwale ba bang ba tlo nna molelwa ka tsela ya mohlolo gona jwale gobane the same God who entered the fire furnace is the same God ya ratang ho kena le wena tsietsing ya hao e ntse le yena ho yena ha ona moriti wa ho fetoha ho yena ha ona moriti wa ho fetoha bona mahlwana mo baka bothata it's not about how good funny nna ke morua fela hle matla ke ya Jehova mohau ke wa Jehova utshepehi wa Jehova lerato ke la Jehova kutlwela bohloko ke ya Jehova Morena Jesu come and help Morena Jesu come and help Morena Jesu come and help Morena Jesu Morena Jesu Morena Jesu Morena Jesu Morena Jesu Morena Jesu who cannot face another day without a miracle. Hallelujah.
sa modimo o tadimile ke re modimo o tadimile ke a rapela ntate ya mahodimo go wena ga gona moriti wa tikatiko ga gona moriti wa go fetoga tate go na le ba emeng mona ka matswalo go na le ba emeng mona ka maqeba go na le ba emeng mona ka mokgathala go na le ba emeng mona ba imetse go na le ba emeng mona morena ka nnete yohle ba kopa thuso ya hao ka nnete yohle ba kopa mohau wa hao ka nnete yohle ba kopa matla a hao rasa kapharabana bandelo le mosadi rikera la bakili andina la baske sayana rikere borene rekisa ripala kira la kasayana rikebo sayana bara ribala bara rabasaya rele kira lenda rele babasaya Ke
Has been granted. It has been granted. It has been granted. It has been granted. In the name of Jesus. Ufumane mtono anyone way back. Kiri mtono anyone way back. We ufumane kali bisola Jesu. Mtono hausen hautakere. Mtumana ulikisenseona. We ufumane hubani mto. Yewule wende. Linde yewule wepete ine. Ufa hunitatua masevi. Yes. It is done. How many times do you hear it? It is done. Can you be so much? Now when you say hallelujah, Biblia lithawa ya Jehova kimataro. Utotlatswa ka thabo yo no sa tsiburite le fase. Go motumete. Go ba matsabe ya yudi. We are just going to worship and thank God. Kasi wasietse musema na huyena hauna muritu wa pito. Tutoba na utoba na kile 3 uwe isefela linsela tu. Hallelujah by so. Inebusa dikadi wile fast. Hallelujah inebusa marumo ndisabisa sira wile fast. Inebana ba Israel uti samani yongadi bisasabona. Yongadi bisabona. Habariza hallelujah. Bana bali mutumo no rifunezi. Kajiru ko sojwalo. Kare 2024. Mutumo runa. Orifunezi. Hallelujah. We be sakatumero kani bisola Jesu. Rakasata karabana bandele bosa. Rekesia banda. Yana kuna ufodili kani bisola Jesu. Maswala utimo. Bile Muhammadu ya Muroris. Kani rato muhau sepe bukana kana. We are be ready now. Kani